Za sve ljubitelje retro stvari, odjeće, nakita i namještaja, umjetnina i rukotvorina, reći ćemo da se narednog mjeseca u Sarajevu održava još jedan Mašna Vintage Market. Proljeće će dakle biti u Sarajevu u znaku prošlih vremena, a sa nama su organizatorica samog marketa i jedna od izlagača, odnosno prvi put na ovom Mašna Vintage Marketu vidjet ćemo i gospođu Tereziju Begić, kojoj želimo dobro jutro. Dobro jutro. I Amra Jajetović, organizator samog Mašna Vintage Marketa. Dobro jutro, hvala puno na pozivu. Dakle, vi organizujete, ovo nije prvi put i sada skupljamo te retro stvari i narednog mjeseca, odnosno kad ćemo moći vidjeti i gdje sve te za ljubitelje prošlih vremena. Dakle, ovo je četvrti po redu Mašna Market, dakle prvi put ove godine, dakle 2016. Dakle, ovaj market će se održati u Kinu Bosna 16. aprila i trajeće od 11 do 5 sati. Ovaj put imamo 40 učesnica, dakle sve su žene i žene nam dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo učesnice koje pripremaju sve te stvari iz Banja Luke, iz Tuzle, iz Zenice, Travnika i Sarajeva. A gospođa Terezija, evo, po prvi put izlagačica na Mašnom marketu. Pa i jutro ste. Premijerno ste na televiziji Sarajevo, Sarajevskom jutru i na, naravno, Mašnom marketu. Jeste. I baš hvala što me je pozvala i vi što ste nas pozvali. I drago mi je što sam tu gošća. Vi se bavite čime? Donijeli ste nam neke od vaših predmeta koje radite, izlažete i izložit ćete, volite prošla vremena, volite rukotvorine. O čemu se tu radi? Tu se radi o glini. Ja sam u penziji, bila sam učiteljica i našla sam ljubav u keramici kad od parče zemlje, u stvari od gline, stvarate nešto rukama, kao što, na primjer, ovi predmeti, pa i još i mnogi drugi. Neki su ukrasni, neki su za upotrebu, nešto nakita i to čovjeka ispuni. I vrlo je lijepo raditi nešto što volite, čemu se radujete i sa čime možete nekog i obradovati, pokloniti mu ili eventualno i prodati. Da li je ta ljubav došla kad ste otišli u penziju, nakon što ste radili u školi godinama, ili ste to radili dok ste svojevremeno radili, dakle bili zaposleni? Ja kao učiteljica radila sam sa djecom, sa glinom, sa glinomolom i formirali smo neke stvari, mislim, dječje i to, ali za ovakve stvari nisam imala vremena. Ipak posao, kuća, sve je ostalo, mislim, to nisam imala za to vremena. Kad sam otišla u penziju, bila sam u Americi. U posjeti da pomognem oko mame i tu sam počela raditi, pošto mi sestra radila u jednom studiju i dala mi komad gline da započnem. I ja sam od tada Tam gdje ste naučili to, ono što vas želim biti? Da li vam je neko baš pokazivao ili ste... U početku nije. U početku sam sama radila, sama stvarala. Poslije kad sam došla u Sarajevo, tu se otvorila škola za keramiku i grnčarstvo. Smijem da kažem naziv škole. Tako, škola keramike i grnčarstva u Sarajevu, što vodi Tatjana Kovačević-Vidović. I već to, evo, 4. godina kako ja redovno jednom nedeljno idem kod nje i radimo. Učite i izrađujete predmete sami. Radim i ovi su predmeti kvalitetni, od kvalitetne gline i kvalitetna je i glazura i sve je to pečeno u električnoj peći na 1100 stepeni. Tako da je to prava, pravcata, unikatna keramika. Mi gledamo upravo i slike sa prošlog Mašna Vintage Marketa. Vas ću kao organizatora pitati, naravno, koliko su ljudi u Sarajevu zainteresovani za ovu vrstu druženja, jer prije svega ovo prerasta u jednu vrstu druženja svih ljubitelja retro stvari.
Da, ja bih prije svega istakla dakle, da je ovaj market namijenjen vintage kolekcionarima, dakle ljubiteljima vintage i retro mode, ali i onim koji se bave dakle, rukotvornama i ljudima koji vole takve stvari. Ja moram reći da je meni bila onako velika trema pred prvi dakle, mašna market, jer nisam znala zaista koliki je interes. Mislim, mi smo radili neku promociju i preko Facebooka i preko drugih socijalnih mreža i vidjela sam da je interes veliki, ali opet dok vi ne vidite dakle, ko će se pojaviti tog dana. Međutim, vidjeli smo da su ljudi jako zainteresovani za dakle, i ove stvari i rukotvorne i za dakle, vintage stvari i retro modu, tako da smo do sada imali svaki put preko 1000 posjetilaca dnevno, što je mislim jako velika posjećenost. Dakle, kada ljudi dođu ciljano na vaš market, da vide dakle, izlagače, da vide što oni imaju da ponude. Ja moram reći da smo dobili jako puno podrške, jako puno komplimenata, jako puno riječi ohrabrenja za ovo što radimo, jer je ovo prvi put da u Sarajevu imamo ovako retro i vintage market. Dakle, naravno, ja nisam željela razdvajati dakle, da to bude samo vintage market, jer sam vidjela nekako, kako sam se upoznavala sa damama koje se bave time, vidjela sam da ima jako puno žena koje rade ovakve unikatne stvari kakve radi Terezija i slično. Tako da sam u stvari željela ukombinovati da to bude i retro moda, ali da to budu i rukotvorne sve na jednom mjestu. Tako da ljudi su jako zainteresovani i uvijek imamo super posjećenost. Ja, vidjeli smo i po prethodnim fotografijama, bilo je tu i odjeće, ali i namještaja, čini mi se. Jeste. Dakle, šta možemo ove godine očekivati? Dakle, mi vjerovatno već imate neki spisak izlagača, šta ćemo moći da vidimo? Da, slike koje ste pokazali su sa posljednjeg mašnog marketa. Dakle, to je bio novogodišnji market koji je trajao 2 dana. Ovaj put market traje samo 1 dan, kako je to bilo i prije dakle, ovog novogodišnjeg, ta 2 marketa koje smo imali. I dakle, već su odebrani izlagači. Mi imamo 40 izlagačica. Mi smo ovaj put, po prvi put imali selekciju izlagača kako bismo odebrali one najbolje da se predstave na marketu i kako bismo svima, dakle, širom Bosne i Hercegovine pružili priliku dakle, da pokažu ono što znaju i da to ne bude market isključivo i ciljano vezan samo za određene učesnike. Dakle, selekciju smo obavili i 15. marta smo objavili krenuli sa objavom tog spiska izlagača. Moram reći da smo se ovaj put fokusirali da bude malo više vintage izlagača nego što je bilo do sada ili da izjednačimo nekako broj umjetnina i vintage kolekcionara. Dakle, tu će biti restaurirani namještaj što onako uvijek izazove super komentari, veliku pažnju. Biće vintage retro odjeća, biće unikatna odjeća, heklarije, dizajnerska odjeća, biće po prvi put i unikatne keramike. Do sada nismo imali niko koji je izlagao keramiku. Nakit, ploče, knjige, značke, dakle imat ćemo svega ovaj put. Čak ćemo imati jednu djevojku koja pravi sjajne medenjake koji su onako po pričama iz bajke. Dakle, napravi cijelu bajku na jednom tanjuru, otprilike tako. Sjajnim idejama se žene bave i rukovode. Dakle, gospođo Begić, ja ću vas pitati, vi se bavite keramikom, oslikavanjem. Koji su motivi prisutni i da li ponekad radite za nekoga, neke namjenske, da li vas to inspiriše ili se držite nekih drugih motiva? Za motive ima sve. Od cvjetova do raznih oblika, ima slika, ima i naručenih stvari. Radila sam za Mađarsku ambasadu, za jednog člana Mađarske ambasade prije, mislim, 3-4 godine. Onda sam radila Ali Pašimu džamiju kao sliku. I to sam 2 puta, ali nikad ne dolazi, ne dobijete isto to što ste htjeli, nego uvijek izađe nešto sasvim drukčije, nešto sasvim na neki način se promijeni. Da li je to i u samoj peći ili kako, kad se nanese glazura i izađe iz peći kao pečeno, sasvim drukčiju boju nekada dobijete. Ja sam radila u Americi i sa raku tehnikom, što je vrlo interesantan način rada, jer nanesete na pečenu glinenu posudu ili bilo što da je i slika ili nešto, nanesete glazuru i peče se
zagrijeva se peć na 950 stepeni i vadi se odmah. Onako vrelo i stavlja se u jedan sud ili možda u pijesak ili u nešto i pokrije se novinama i poklopi da ne ulazi vazduh. I dok kisika ima ispod poklopca, onda već stvaraju se neke boje. I kad izađe iz tog dijela, jednostavno možete se samo začuditi kako ste dobili te boje. To je proces rada, lijepo ste nam slikovito opisali. Kako vaše prijateljice i okolina reaguju na vaš hobi? Eto sad ću reći, dakle to je prije svega hobi i ljubav, oslikavanja keramike. Da li kod njih se javi neka želja da se bave nekim unikatnom umjetnošću? Ima dosta njih koji se pridružuju već i školi i onako družimo se i baš ću na marketu imati i jednu moju prijateljicu gošću koja je prije godinu dana otprilike počela da radi i doneće i ona nekoliko njenih stvarčica da stavi na sto, da vide ljudi kako, na koji način može čovjek ispuniti sebi dušu, da nešto lijepo, da lijepo se osjeća i da, unikatni radovi i originalni radovi, umjetnost, dakle, oplemenjuje ljude, oplemenjuje ljudsku dušu. Ja ću vas zamoliti kao organizatora da još jednom ponovimo gledaocima gdje mogu doći, u koje vrijeme i pogledati sve te rukotvorine, staru odjeću, retro odjeću i tako dalje. I naravno pitati vas ono što prati ovaj Mašna Vintage Market, a to je da se često dešava i razmjena stvari na samom marketu. Da. Mislim, dešava nam se i to. Dakle, često se dešava da dvije žene koje izlažu totalno različite stvari vide jedna kod druge i onako zamijene stvari. Izaberu jedna od druge, dakle, različite stvari i na taj način naprave neku razmjenu i podrže jedna drugu u njihovom radu. Dakle, ja pozivam sve vaše gledaoce koji su dakle, željni dobre zabave, koji žele da se s nama druže, da budu u opuštenoj atmosferi, da dođu 16. aprila u Kino Bosna. Dakle, market počinje u 11 sati, trajeće do 5 sati, ulaz je besplatan. Biće nas 40 izlagača, tako da svi koji žele da dođu njih srdačno pozivam. Vi nam donosite zapravo dašak prošlih vremena i unikatnih radova. Da, biće ritmovi dakle, te muzike od 30. do 70. godina, tako da će biti stvarno dobro i opušteno druženje. Lijepo i opušteno druženje i hvala vam, bilo je jutros u Sarajevskom jutru. Hvala vam na vremenu izdvojenom za televiziju Sarajevo. Hvala i vama.